Kijing tip bagi khobor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Baro arngut kisdang naudak bat kitai kiyeng nak benta ke kong Marcel Amperen Longdo kandai ke kertong chong keseng NPP na kebenta ke election MP na Shillong constituency katba ka agatha sangma kabadai ke MP bemanta kandai ke kertong Natura constituency. Lapan mana ya kitai ki kertong ndau ba Preston Tensong ubadai State President jong keseng National People Party NPP menta kesngi thoding ha Shillong.